پارێزگehek dewlemend û xelkekî hejar û bêkar. Eldîvdûmayîk amarên fermî reja bêkarî li Herêma Kurdistanê zêdetirî 14 sadê ye. û duhûk jî xudana duwan mezintirîn reja bêkariyê li ser astê hemû Iraqê, ku nêzîkî 17 sadê ye. Lêtniha da pêşbîniya wê çendê tête kirin ku reja bêkariyê li Herêma Kurdistanê 20 sadê derbas kiribî. ال 2015 کو آخر آمار حریم کردستان بردست میکو رجا بکاری 14.14 بو. و 2017 جی الدیف وزارت پلاندانان عراق او جی کو آمار کار بو کردن سر آسته پارێزگehên عراق فدرال دیار بو کو دهوک باجر دویه پشتی میسان کو اش بکاری و کو رجا 16.9 بن دیوار Berpirsê senterê şepêdana çalakiyên lawan, hûjdariyê dete hikûmetê ku dihatî daverejên bêkariyê li ser civakî diyar bibin. Ji ber ku niha da genç bêkarin û delîvînkarî li Kurdistanê peyda nabin û rê jî nîne berevder vê welatî biçin. ام في تحذير الدين وام في هجداري الدين وام في زنجلامات روسيا الدين داس حالات الدين همي لان سياسي وجواكي بقشتي ان افرجا بكاريه ورجا خويا سلبي ده هبيت هكر في قف كديار نبيت خلكه كرينشتي خلكه كد مال و خو بارس نتكت يعني على المدى البعيد ديار بيت رجا توانا دي زيده بيت رجا مثلا هفجيني يعني ديف او امار دست مدى هين هفجيني گلکیم بو بردان گلک زیده بو مشاکل جواکی زیده بون. سالانه زیده‌تری 30,000 قطابی پروسسا خواندن الزانکو پیمانگاه بدومایک دینن. لی سال 2014 وره دامزراندن کرت گشتیهات را گرتن و کرت تایبت جی پرنگه لاواز بویه که ایدی هیویل سر نمینن. وڵاتێکی بێ پلان ڕێوەچیت ئەمە تنێ بریار دێنە دەرکردن شلای حکومەتێوە بێک و دیفچوونەکە بیت بێک و مەسحەکە بیت بێک و ئەوە چەندە هەبیت یعنی نمونەکی دەمە هەوڵ 2013 حتان وکە کەسێک تعین نەبووە ینی نە دەرچوێ زانکووە نە پەیمانگا حتا یەکەمی زانکوەژی نهاتینە دامەزاندن یعنی ئەکەم ڕقەمێکی بینن ئەشێن بێژم حتا 150,000 کەسە کێمیوە طبعاً کێمیوە اش درچوی زانکو پیمانگاه حتی نو که نهاتینه دامزراندن و دمکی دا او زمینه و بیتک درست نکریه بو کرت تایبت اشلای قانونی و اشلای مؤسساتی و اشلای پشتوانی و بوی چنده کو تا کارگه هبن تا پروژه هبن تا معمل هبن بوی چنده کو هیدی استیعابا وان درچوی زانکو پیمانگاه هب کرد الدیف ستانداردن جهانی پیتویه رجا بکاریت بنده ساده دابید. لیل هرما کردستان 20 ساده جی درباز کریه. ابسادان هزار گنج و در چین زانکوها خونه بدلیون کاری الکرت تایبت یان جی دامزراندن الکرت گشتید بینن. بیک و حکومت پلانک بو چنده هبید یان جی هزرد پاشارو جا و هرمه دا بکد. آمد بریفکانی، کانال آسمانی پیام، دهوک.